Jesu alikhulumayo, haleluya, elikhuluma esesiphambanweni, haleluya, haleluya. Bazalwane, ngizothanda nje sivuleni uMathewu chapter number 27 verse number 46. Kepha ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi, Eli, Eli, lama sabaktani, okungukuthi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? uJesu wamemeza ngezwi elikhulu, wathi, Eli, Eli. Ubese yahumusha uMathewu uthi, okungukuthi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Athi, my God, why have thou forsaken me? Hallelujah. Lithi izwi lenkosi kusukela ngehora lesithupha kwaze kwaba ihora lesishiyagalolunye kwaba mnyama ezweni. Kuthe kunoba kumnyama wezwakala esho ngezwi elikhulu ethi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Haleluya. Ake sihlehle kancane bazalwane, lithi izwi lenkosi masifunda incwadi kaExodus eTestamentini elidala chapter number 12 lithi, kwakukhona imigomo eyibekiwe uma kuzohlatshwa ibundlu lephasika. Lithi izwi lenkosi kwakumele kube ibundlu elingenasici, bese lithi kwakumele lihlatshwe ntambama. Manje la sifunda khona sibona uJesu eyibundlu lephasika eTestamentini elisha ezohamba iprocess eyayenzeka kwibundlu kwiTestament elidala. Haleluya. Lithi izwi lenkosi abaphristi abakhulu kanye namabutho amthatha aya naye kuPhilathu. Uma eya naye uyobhekwa ukuba kukhona yini icala elingafumaneka kuye. Ayibongwe inkosi. Lithi izwi lenkosi uma uPhilathu bemletha kuyena bayabuza ukuthi nimmangalela ngantoni lo muntu na? Base beyasho bathi behlambalaza babala. uPhilathu wathi akuboni icala kulo muntu ngoba wayengenacala kodwa wehla ukuzohlenga mina nawe. Ayibongwe inkosi. Lithi izwi lenkosi uPhilathu wathatha amanzi wageza izandla, wathi igazi lalo muntu alingafumaneki ezandleni zami. Lithi izwi lenkosi kepha ngoba babefuna ukuthi abethelwe bamyeka wahamba. Lithi ukubethelwa kwakhe kwaqala ngezikhathi zasekuseni. Ngokujwayelekile abantu ababebethelwa kwakuthi nje ngabo-11 uma kuqalwe ngabo-9 lo muntu usuke esefile ngenxa yenhlungu nokushaywa nokwenziwa yonke into. Kodwa sibona uJesu elithi izwi lenkosi kwase kuyihora lesishiyagalolunye esesendaweni la yazikhona ukuthi kukhona inkonzo ekumele ifezeke. Lithi izwi lenkosi kwabamnyama ezweni, kuloba kumnyama uyezwakala uyakhala uthi, Baba, uthi, Nkulunkulu wami, Nkulunkulu wami, ungishiyeleni na? Haleluya. Kwenzakalani kwabamnyama ezweni? Wabiza uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. uJesu umekhuluma ubethi mina noBaba simunye. Athi lokho engikukhulumayo ngikuthatha kuBaba. Athi hlalani othandweni lami njengalokhu uBaba engithandile nami ngimthandile. Ayibongwe inkosi. Siyabuzwa mayesese eCalvary ushintsha indlela uBaba wakhe akubiza ngayo. Ukubiza ngoNkulunkulu kwenze njani? Ngoba izono zethu zaziphezu kwakhe. Lithi izwi lenkosi inkokhelo yesono
kwenzakalana empilweni yakhe kodwa uzwa ukuhlukana lithi wakhala wathi baba Nkulunkulu wami ungishiyeleni na my God why has thou forsaken me ungishiyelani azothina abantu abebengazi ngithi mina nawe simunye haleluya lithi izwi lenkosi kwabamnyama ezweni kwakhephuka amadwala kwazamazama umhlaba kwadabuka isiheko sethempeli sahlukana kusukela phezulu kuya nzansi kwenza njani kwabonakala babefile emathuneni evuleka amathune evuka abantu babonakala begcwala iy'nqadi zeJerusalema kanti kwenze njani bathi bayazama ngisho namazwi amasonde kakhulu bathola ukuthi abakwazi ucomprehenda ukuthi kwenzakalani haleluya bahluleka ngoba inyanga ilanga lalimele kwakufanele libe khona haleluya kwabamnyama ezweni kwasho ukuthi usafikile umpristi omkhulu elithi izwi lenkosi bhekana umpristi omkhulu odabulile amazulu lithi izwi lenkosi ukudabuka kwesihenqo sethempeli kwakusho ukuthini kwakusho ukuthi kwakukhona indawo engcwele bese kuba khona indawo engcwele egcwele abakuhlala khona ubukhona bukaNkulunkulu elithi izwi lenkosi kwakuba umpristi yedwa kanye ngonyaka ovumelekile ukuba yongena kuleyo ndawo kodwa kuthe ngelanga leKalvari ladabuka isihenqo wangena umpristi omkhulu evulela mina nawe ukuthi sikwazi ukuzela kuNkulunkulu izothi namhlanje ukhona umpristi omkhulu odabulile amazulu ingakhala kuyena uma kwenzekala yakho haleluya sasikude naye sasilahliwe sasiyizoni sasingafanelekile wehle yena athohlabelelayo athi inkazi lenhlatshelo yonke yamaJuda yayingalisusa uvalo yayingaqeda ukona kepha igazi likaJesu ilona lodwa elinganamandla nathi izono zethu izothi namhlanje ubungakhala uthi Nkulunkulu wami ungishiyeleni haleluya ukhona umpristi omkhulu odabulile amazulu ngakho sisho ngesibindi sithi masiya esihlabani sobukhosi sithi uyinkosi yamakhosi ukhona usekhona uJesu izothi namhlanje angazi isimo esikususa ekhaya angazi isimo abafuna silungiseke kodwa izothi namhlanje asikho nesodwa isimo esizokubulala isikhathi singakafiki yingani ngisho lento uJesu bamshayile waphuma igazi waqhubeka wahamba wathula kodwa sizwa mase sesiphambanweni wavula umlomo ngizothi nawe kuzomangalisa izitha zakho engasezithi siqedile ngawe akazazi ukuthi kusakhona isikhathi uzophakama khona uzophakama khona uthi uyinkosi yamakhosi bayadideka abantu bebuza ubona uhambo esibweni bathi izimo ziyaqeda ngawe kodwa uzwakale uthi uyinkosi yamakhosi uthi ufanele udumo uthi akekho njengawe usho njalo bayabhala obhala incwadi yamahubo ithi yena wakhile kusithekeni kophezu konke uthi kusomandla uyisiphephelo sami haleluya noJehova engimethembayo uma bawungabeka ithemba lakho
lakho kuyena. Hallelujah. Ngifuna ukuthi bazalwane uma besinga understand umsebenzi weCalvary, uma besinga understand umsebenzi wesiphambano, bengeke izibe khona into zothi bawungena esimoyeni bese wethuka uNkulunkulu, ngoba asikho isimo ongangena kusona uNkulunkulu engekho. Usho njalo uthi he will never leave us nor forsake us, ngoba wadela indodana yakhe. Bazalwane sike sone, sike senze kabi phambi kaNkulunkulu, kodwa athi mayasibheka abonakale funa ukusilahla, kodwa ngenkathi ethi uyasilahla lithi izwi lenkosi uJesu sehlezi ngabesinensi sikaNkulunkulu uyasinxusela. Ngakho-ke amkhumbuzise athi uyamkhumbula usuku lweCalvary, ngangiyofela bona laba abafana nalona, ukwehluleka kwakhe nabo ngakufela. Haleluya. Ngizothi bazalwane ayingabikho into ezothi mayikwehlela uthuka uNkulunkulu ushiye ibandla. Na kule ndawo bazalwane, indawo yama possibilities, ayikho into engena kwenzeka uNkulunkulu. Isho njalo ingelosi mayikhuluma noMaria, isikhona nokungahlulayo uNkulunkulu. Uma besikhona isimo mosusidelile wathi asoze saphinda salungiseka. Ngizothi namhlanje ubungakhala uNkulunkulu, ubungakhala uNkulunkulu, badideka abantu ukuthi umdumisa kanjani lo uNkulunkulu esesibweni. And understand ukuthi la mandla phela khona ngokwezwi kaNkulunkulu, ila mandla buya khona. Ngizothi masikhuluma ukuphambanayo nezimo bazalwane, ukhona wehla, ukhona walengayo, ukhona wasifelayo. Haleluya. Uthi wabona umhlabeleli incwadi yamacala eyayisimangalela yabethelwa naye esiphambanweni. Baba siyabonga, sizosho njalo namhlanje, sizothi baba siyabonga. Haleluya. Siyabonga ukusibona, baba siyabonga ukusikhathalela. Haleluya. Usinaka ubungakhala uthi uNkulunkulu wami yimina lona, angikwazi ukusuka kuwe. Ngingayaphi mangisuka kuwe, ngoba kuwena kutholakala amazwi okuphila kuphela, kodwa yonke into iyafumaneka kuwe. Ayikho bazalwane into edisqualify umsebenzi weCalvary, ukuhlushwa zingane ungabi nalutho, kodwa ukudisqualify umsebenzi weCalvary ukhona wehlayo, ukhona wasifelayo. uNkulunkulu usise.